Imana irinda abanyamurenge ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda abanyarwanda ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda abanyamasisi ihora iri maso ntisinzira. N'abarundi bariyo. Imana irinda abarundi. jewe nawe ni nkaho ariko tuzobishobora uko nuko tuzogenda tubitoratora uko nuko bikunda kunda. Ese mwebwe abanyamakuru nka biriya bintu uriya musore yavuze kari akagarasha nta kuntu mwamuvugaho? oya uriya we kimwe nuko kuri media kimwe ico no muvugaho gusa njiwe ndamuzi turaziranye. Ese kuba nza mubona kuri televiziyo cyangwa ndamuzi. Nimba wibuka imyaka 3 ishize hari indirimbo yakoze yitwa ngo ni ngo fande makanika kurinda gupanika. Iriya ndirimbo yakoze ni ikigaragara ko yemeraga ibikorwa bye n'ubutwari bwe. None se uririmba umuntu urimba umuntu utamwemera ukavuga ubutwari bwiwe urimba umuntu ukamuremesha. Ariko kuva yapfa cyangwa se yasinzira sindabona ijambo muvugaho. Taryo muvugaho ahubwo nabonye video hayavuga idafite fo na ruguru. Nje nayibonye nayigaye kandi nayigaye. Ariko ubundi umuntu yoshiraho kuravuga usa n'uwa ushiraho president w'ikindi gihugu uri impunzi kuramuvuga nkande urinde ukavuga niko guhumira wambaye n'isengeri ninko kugeneraga president ubutumwa wambaye n'isengeri rw'amasuzuguro. Ariko ibaze none uko karagasuzuguro iyo wambare ko tukambara neza umwambaro wiyubashe message kwayigenera umukuru w'igihugu ukavuga ati ariko ndabona jambo yavuze rero jambo nje nafasha mu buryo bubiri. Biriya bintu yavuze ntiyasaze. Biriya bintu ni ibintu azi. Ashobora kubaza ko hari ikikoro kigiye kuba kibi hano mu mpunzi kugira ngo ejo karashaka kwikavaringa. Nose yavuze ngo president ngo abarebe ngo neza ngo anagiye kuba ngo ubwicanyi ngo wakubiswe ejo bundi harakubiswe ejo bundi. Abasinzi bahora badakubitwa. Abasinzi ni ryari umusinzi sataguye gukubitwa? Ni ryari nyine umusinzi ahubwo kwiye gukubitwa buri kanya. Abantu bagomba gukubitwa. Ni umurozi n'umusinzi. Ahubwo ayobe urankorogoshoye. Suhuje abokeye mbifurije igitondo ciza ndetse namwe bugorobye mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ndagushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV ndetse na Gatabazi Micheline. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane kubana natwe kudushigikira gukomeza kureba ibikorwa byacu ndetse namwe mutugira inama. Muri abantu beza cyane muri abantu b'umumaro. Turamukije abanyamurenge muri rusange tunabaha mpore kubabuza babo ndetse n'abari mu bihe bikomeye ku bwoko bwose tubaha mpore. Turamukije abarundi abanyarwanda abanyamasisi n'abantu tuvuga ururimi rumwe turamukije cyane. Twebwe ni episode niyo gahunda twihaye yo kuvugira ubwoko tutariya indonke kugira ngo tuvuge ubwoko nabi. Missionnaire Frank nakupokea hapa karibu kwa studio ya Ineza Live TV. Murakoze cyane kutwakira hano kuri Ineza Live TV. Haramu wino wambaje atari kuwozo zuguma uduheza marinki y'ururimi rwanyu mwagiye mukora mu Giswahili. Tuzokore mu Giswahili ryari? No kubanza umuntu akashi menyereza nk'abantu bakanza bagakora practice. Giswahili kandi turakiza ariko kubera kutamenyera kuma kukivuga biza bigora buri imvugo uzukomeza kuyimenya cyane ari uko wayikoresha wayivuga. Ariko itayivuga biza bigenda bigorana ariko twogerageza bike tuza tuvuga mu byo dushoboye. Twatanze mpare ku banyamurenge kandi nabyo ni byiza. Urabona nk'ubu nyine nk'abahema bahema bari muri biriya bice bya Zayituri dukeneye gukoresha Igiswahili kugira ngo tubavuganire. Ariko nabo nibo bantu barenganye uko wokivuga kose kino Giswahili cyane mwako bacumva uri kuvuga ijana muri Kenya uvuge cya Kongo cyangwa ukivanga cyose ni cya Tanzania zose ni Igiswahili gusa nyine bigenda bihindukamo gato ariko barumva iby'ingenzi.
nabonye kino igiswahili ciraga naco gakiragoye antoka vraiment banakuja piga batu banarudi banaenda unaona tunafanya hivi cha Kiswahili cha ya nyine kiragoye ariko antoka vraiment ngombe bantuka monsheri mimi nakwambia antuka hizo vitu byabo kila Kiswahili kiragoye banakatakata batu banabachinja banakula ico Kiswahili nyine ariko ico umuntu yovuga wagitekereje neza bukeya watanga mu message uzunatekereza n'umuntu kamugamba mwahoza amasaka amenye ko umuvuga burya be nubwo uvuga icongereza ntazanshumva ariko uhaye imvuga nabi azahita amenya ko wamuvuga nabi. Reka tubanze turamutse twirwaneho M23 Amadu. turabasuhuje intego ni yayindi nta gucika twirwaneho M23 ku mutima indani Amadubu indani forever and ever. Nabonye ese nijoro ryake leta yarashe ubonye ibice yarashe ariko iby'Imana zikora leta yagiye sana za ndege zabirarasa nta muntu wapfuye. Imana irinda Bisiraheli ihoriri masonti sinzira. Imana irinda Bisiraheli ako twahinduye Imana irinda abanyamurenge ihoriri masonti sinzira. Imana irinda abanyarwanda ihoriri masonti sinzira. Imana irinda abanyamasisi ihoriri masonti sinzira. N'abarundi bariyo Imana irinda abarundi. Jewe nawe nikaho ariko tuzobishobora uko nuko tuzogenda tubitoratora uko nuko zorabikunda kundi habe ni Burundi gahara abatutsi babishirwayo nabo Imana ikomeza barindi tisinzi kubwo umugambi mubi wa Satani aza ninkagaca kaje kagahusha umwana w'inkoko niko byaba kaza kamakavira kiteguye n'inzara gushomba kaza kahusha nuko ariko nyine kubw'Imana hahiye imisozi amazu ariko nta bantu bapfuye kugeza nabo ngo ngira ngo tankuru mbi turumva y'abantu numvise record y'umugabo arakuvuga nyine ko ngo abonye amafragment y'ibyuma n'imikuku ahantu amabomba yaciye ariko nta muntu wagize ikibazo naho yagiye irasa yari kwifata ubusa kugeza na n'uwo makuru dufite nta wahasize ubuzima nta muntu wasize ubuzima kugeza ubu nyine nishimwe rikomeye ku Mana urabona ikuraswa n'indege ariko ikintu kintangaje abantu bazabyuka baza kurasa nta ntambara ihari jewe iconze indege za kurasa ihayitanga nk'umusada bene wabo basa n'abaha batsindwa indege kaza gutanga uwo musada ariko imigambi ya Hamani ico giti bazokimanikiraho ni wewe bazokigushitaho ubundi mu busanzwe je sinabaye umusirikare sinkiza ariko tureba zo na filime z'abasirikare no kuvuga ngo iyo equipe yawe hayitsindwa uzusaba umusada w'indege indege ku rugamba ayiwe ariko byibura mu Rwanda birumvikana ariko nkariya umuhana hariya abantu baratuje nta leta ihari nta duyi ihari nubwo aduyi iri kuri ya za Karumyo ariko mbwira abasivile hariya mu Muzinda kurohereza indege hariya mu Muzinda ngwije kuhara iriya sintambara iriya nitsembatsemba rimwe ryo guhanagura rizafata ubusa kuko Imana yakomeje kurinda abantu n'ubundi ibahagazeho ntisinziriye. Andi makuru yarahari Wazalendo na FARDC ngoko barakocora ntara hepfo bisange. Imana irinda abanyamurenge ihoriri masonti sinzira. Biteye ubwoba sinzi n'imvugo twabivugamo ngo Wazalendo na niko bararasana oye ntibiteye ubwoba n'igihe c'Abisiraheli Bibiliya zibivuga ibi bihabibaga si iby'ubunyine nibiye byahanuwe byabayeho na kera no kuvuga ngo Abasiriya bagazasubiranamo bavukana bari muri leta imwe
bonyine bagahindukirana kubera amasengesho n'amasezerano y'Abisiraheli. nabonye kuri Voice of America bavuga ngo wazarendo ko barara safari dese ngo kubera FARDC hahita imbunda ikiruka ngo n'abanyabwoba ngo bashira imbunde hasi bazeza abazarendo noneho abazarendo aribo kuri furo y'uruga ibo babaho se harabahari n'abanyabwoba ni kwa kundi zambwa zimuka ntiziryana uzareba imbwimoka ntiziryana ariko ka kandi gacecetse kaza kama kavumbuka rimwe umva ukamubwira ngo pa kagakuraho inyama kagiye idubuga ntizisakuza ntayide busizimuka oya izivumbuka rimwe ariko izimanuka rimwe ariko idubu umusaza yavuze ibintu reka bagume barasane tugume twishime nabyo ni ubutsinzi uko satani karagenda bagonganisha karabona ko imipango itahageraho imipango yabo kiragenda isenyagurika reka mwicane mwenyine ariko kuri guhari idubu ntizitsindwa ko bararasana bagume bamarane n'ubundi kiriya gihugu se ko baragira ngo bazokibamo bonyine hoyaye urabizi ikibazo bagira twebwe dufashe ubutegetsi tubana n'abantu bose neza ni nako Paul yavuze ngo mubane n'abantu bose amahoro ariko ibo bari ku butegetsi hari bamwe badakeneye bararutora bararobanura bakuramo abantu tubashaka tuzabana neza niko na Nyakwindera yavuze rwose tuzabana neza pe yaravuze ngo abapfurero bashobotse tugabirane dusangire tubane byose ubundi se twaza tunabagabira ariko abatabyumva nabo hari nandi nubise bavuze umubembe yavuze ngo mikenge ngo ababembe bose na za Karume ngo bose binjikibira bahunze umubembe yavuze bati ikintu leta ya Kongo igiye kudukorera nizi za mayimayi tugiye gusubira kandi iriya mu rugano abana baje gushira n'ubwake bwake nuko ntiza yica nabi ngo bagiye bose bakungusiye ingega bazikoreye ababembe harimo abazima n'utugarasha barimo ibigarasha birimo cyo kimwe nuko abanyamurenge bafite muri ibigarasha n'abanyamurenge dufite ibigarasha kandi dufite n'utugara cyane byinshi cyane ariko taho bazogera bazotsinda imigambi ya Hamani cyo giti azokimanikwaho wenyine ubwo ngubwo tumwumvishe rekodi na kontegera y'abasirikare barako bavuga iringara wayumvishe iringara gasa n'uryumva tuworyumva nuko tutoyishira hano ariko yize na tuyitegere hatahira ikibazo tuyishireho cyane oye banzu yireke oye sana tuyitegere iringara uraryumva ndaryumva ndakubwiye ivyo yariko avuga ishiremo tuyitegere hanyuma kumvuga nakogira ngo iri kumbuga giri kuri iri publique kandi ubu publique ko barayumva natwe reka tubibisha ko utugara tubabwire ko twayumvishije ndacayibonye se ukuntu anoga inje mu minota 2 message ziba zuzuye ngema reka ngume kuririmbira kumishaka ngo gushamburiye tizemera ko abanyamurenge bakorwa n'isoni iyi rekodi kwe musirikare areba yaratwimanye uwo Yesu niyo uyu ngiyi niyo abari ruguru baba bavuga uburyo indege yazindutse iza kurasa ariko wumviye jenoside indege kirarasa abasivile ni urebe Kongo ubuyobozi bwa gisegeti buravumye niyo ariko Yesu uragira ngo imbuga ndiho yireke kature ni ababembe gana uyu ni wa mubembe wabivugaga ngo ukuntu ababo binjikibira ese tuyireke reka tuyihorere nta kibazo ngahiri kure ese nyine wa mugani twirwana yavutse ryari twirwaneho yatangiye kera uzuka amakuru y'abasinyazi kuva kuri murire 96 ni 96 ajya murere 96 ejo bundi ahangaha niyo makuru gatuza twumva iyo murere ni ya kera nibwo twirwanaho yavutse yatangiye kera cyane nibwo yavutse yatangiye gusa nyine iryo zina ryari ritarabaho
iryari rihari bitwaga abagiriye ese abagiriye se abandi bagenda bajana n'abasirikare bagenda bavura abakomeretse oya se babagiriye abagiriye nabirwanaho nabo nyine ayiwe ese ninde wambesha ngo abagiriye ni abantu bazajana n'abasoda bakagenda bavura abakomeretse abajana n'abasoda zikora abadokita nibo bagiriye amadokitazi oya nazo umugiriye yovura inkomeri igisebe oya ese buriya umenya umuntu watangiye twirwaneho umuntu wa fondateri abambere tuba twumva niba ari abamushishi ari abasaza ba kera twumva bamuhindanyi bande twobamenya abo ngabo tuba twumva nyine ni amateka tuba twumva niyo mateka niyo tuba twumvaga nyine bamuhindanyi bande gutyo ni benshi nibo bayitangije ari igitekerezo kigamije n'ubundi cari igitekerezo kigamije kwanga akarengane ariko umuntu aba ari intwari cyane kandi gabo batangiye ku nkoni ku mihoro ariyo bitwaza ku macumu imipanga ariyo bagwanisha wanyagagararira n'umupanga nawe ukamumusatira oyaye n'umuhoro umugabo umwe yarambwiye ngo ico gihe camurere ngo indege iguye bwa mbere mu minembo y'akajugujugu ngo bari kwaje kuyitema n'imihoro yash agabanye murenge noneho ico gikorwa ni nk'ico kwiyahura ngo indege nizo bayiteme n'umuhoro indege ese uzokunda kweri no kurumva tugira intwari cyane ariko ni twirwaneho ni izina twarihinduye vuba mu 2009 nibwo twahinduye inyito y'iryo zina twirwaneho aho naho gumino yatangiye igihe ca generali Rukundo ejo bundi nabo nyine ni mu myaka ariko nabonye amateka ya Nyakwigendera n'umuntu wari ukomeye cyane yanakoreye n'ahantu henshi kandi yakomeye cyane umuntu ukomeye cyane na gatandatu yari umusirikare hano hirya yari umuntu ukomeye cyane yakoze ahantu hatandukanye kandi hose ahakora neza kandi ubutwari bwe bwari imbere nabonye ari umuntu ukomeye cyane abangabaga ino generation yabaga niyo yatwirwa ese mwebwe abanyamakuru nka biriya bintu uriya musore yavuze kari akagarasha nta kuntu mwamuvugaho oya uriya we kimwe nuko kuri media kimwe ico no muvugaho gusa njiwe ndamuzi turaziranye ese uko banza mubona kuri televiziyo cyangwa ndamuzi nimba wibuka imyaka 3 ishize hari indirimbo yakoze yitwa ngo fande makanika kurinda gupanika iriya ndirimbo yakoze ni ikigaragara ko yemeraga ibikorwa bye n'ubutwari bwe none se uririmba umuntu urimba umuntu utamwemera ukavuga ubutwari bwiwe urimba umuntu ukamuremesha ariko kuva yapfa cyangwa se yasinzira sindabona ijambo amuvugaho taryo muvugaho ahubwo nabonye video hayavuga idafite fo na ruguru nje nayibonye nayigaye kandi nayigaye uriya ariko ubundi umuntu yoshiraho kuravuga usa n'uwa ushiraho president w'ikindi gihugu uri impunzi kuramuvuga nkande urinde ukavuga niko guhumira wambaye n'isengeri niko kugeneraga president ubutumwa wambaye n'isengeri rw'amusuzuguro ariko ibaze none uko karagasuzuguro iyo wambare ko tukambara neza umwambaro wiyubashe message ukayigenera umukuru w'igihugu ukavuga ati ariko ndabona ya jambo yavuze rero jambo nje nafasha mu buryo bubiri biriya bintu yavuze ntiyasaze biriya bintu ni ibintu azi ashobora kubaza ko hari ikikoro kigiye kuba kibi hano mu mpunzi kugira ngo ejo karashaka kwikavaringa nose yavuze ngo president ngo abarebe ngo neza ngo anagiye kuba ngo ubwicanyi ngo wakubiswe ejo bundi harakubiswe ejo bundi abasinzi bahora badakubitwa abasinzi bahora ni ryari umusinzi sataguye gukubitwa ni ryari nyine umusinzi ahubwo akwiye gukubitwa buri kanya abantu bagomba gukubitwa ni umurozi n'umusinzi ahubwo ayobe urankorogoshoye njewe kamere yanje nanga abarozi ndabanga ni kimwe n'abazarendo uzubasengera bakizwe n'abasinzi bakizwe ariko ubusanzwe mu kabare twese twanywa inzoga mu kabare ntawuzi ukavamo atarwara ntawuzi ukavamo adafite igikomeye nta mukunzi w'inzoga uzuzireka atarakubiswe biriya bintu yavuze kuri njewe nabigaye kandi cyane abantu barwaniye mu kabare none kuraja kuri YouTube kuraja kwerekana ko sawa teruye wavyibushe wambaye n'isengeri ko kuragendera ngo president w'igihugu ubutumwa urinde abantu commentaire zose nabonye bamututse
oya ntiyagira abamutuka bamugira inama ariko gutuka agaso umuti twebwe n'ahangaha bamugira inama tumugiriye inama twamugiraga ni iyi ngiyi ugenda uve mu zurimo cyane igihugu nigifatwa uri umuhanzi mwiza kandi wari ufite abakunzi cyane yari afite abakunzi uriya mwana afite igikundiro kandi ahanga indirimbo zivuga amahoro yari afite indirimbo nziza z'amahoro abo uhaya wigaranzura niyo bakugejeje aho uri ariko rero ejo nidutaha bizogutera isoni yo gutaha uzoririmbira hehe nabonye n'abantu benshi bavuga ngo bakande unsubscribe bareke kumukurikira kubera ko watandukire my friend va muri ibyo urimo reka guhabwa indonke ngo uvuge abanyamurenge nabi uri umunyamurenge ntaco bimaze kandi uri umunyamurenge uri umunyamurenge bona nawe mugira inama jewe yanje rwose jewe namugira inama ko iki kintu yakireka ntabwo ari icya mbere ufite ingaruka ku gihugu urimo kuko si iwanyu nta jambo ufite buriya abantu bagomba kwitonda mu byo bavuga Bizimana yaravuze aravuga ngo umuntu agiye kuvuga ngo aze yitonda kuko iki gihe uhaye uvugiramo hari ikindi gihe kizagarura bino sibyo waba uriho cyangwa se utanahari ariko icyo nobagira inama mu by'ukuri namugira inama n'abandi bafatikanije icyo kintu bareke kuzana umwuka mubi mu bantu mukabara abantu bazaba mu inzoga bakavamwo barwanya ureke kubyita impamvu z'akagara mushaka gukavaringa ubwo bugome mufite ngo hari ibintu bigiye guseruka hano ntabyo ni ibiki bigiye guseruka n'ibinaseruka turi tayari nibiseruka ni mwebwe muzaba mubiserukanye kuko n'ubundi turabazi ariko mugende muve muri iryo shaka mwagiyemo n'iribi si ryiza kandi abantu bagende batuze nta nkuru mbiri hariya abarwanye n'abarwaniye mu kabari twari dukomoje ku kintu kijanye n'abasinzi n'abarozi ese niko waravuze nari mfite ikibazo kivuga ngo tuza tubona mu makanisa abasinzi bihana ko baretse inzoga ariko ntiturabona bihana ko baretse uburozi je nigeze kubabona muri Bzura reka nanico gihe kiriya gihe hari akiri abantu ga bihana nyine bakavuga ati jewe narabiretse biriye habe na hano hari ababikora hari ababyihana gusa nyine ntibo bishira ku mugaragaro ariko hariho benshi babikora nonse bagiye bihana bakabivamo kuko si umurimo mwiza ni umurimo wa satani nabo bakwiriye kureka ariko umuntu yoroga undi nta nyungu afite nanapfa ibintu byo tubisigarana ubundi harimo ihe nyungu nta nyungu gusa nyine umuntu yagize ishari mu mutima satani kera kurya aba yakwigaruriye ariko ni byiza ko abantu bakwiriye kubireka nta cyiza kirimo ishari nta cyiza kibamo nta cyiza ukuramo uburozi nta cyiza ukuramo kubiba amacakubiri mu bantu nta cyiza kibamo nta nyungu n'imwe irimo nta nyungu rwose rero wa musore we turakugaye ugende ukomeze uririmbe uve muri ibyo urimo ukomeze uririmbe nugira n'amahirwe abantu bakomeza bakagukunda uzoba uri umunyamugisha tuvuze ngo bagucikeho ariko abantu benshi bafite ibikomeri kubwo kubura intwari yabo cyane bafite ibikomere natwe turabifite pe turakomeretse reka gukomeza gukomeretsa abantu kandi nkubwira ikindi kintu utazi inyamaswa iyo wayirukanye cyane iziruha yikurinze irakwigaranzura cyane habe n'umuntu iyo wamwirukankanye cyane azaro agashiramo ubwoba azageraho agashira ubwoba akakurinda kandi yakurinze arakwigaranzura biba bibi cyane wewe guba warusha wagomba kumwirukankana iyo bagifite imbaraga zose buri muntu agenda akomeza umurimo wiwe umuntu akomeza umurimo we n'impano ye rwose twese dutekerereze ku kintu cyo gushaka amahoro kandi ikibabaje bano bantu bafite ubuzina buto bwakavugiye ubwoko nibo baba bagenda babuta mu bibazo iyo umuntu yamaze kuba nyine igihemu gito nta bindi yakora reka twisoreze twitahire sawa rero mwakoze buri muntu akomeza umuhamagaro wiwe mureke kuja mu bitabareba kandi kuvugira ubwoko n'ukuri ni byiza cyane mureke gutandukira imitima y'abantu irababaye pe turabashimiye mwakoze subscribe kandi dushimiye ibitekerezo byanyu dushimiye n'urukundo rwanyu mukomeze mugira amahoro mu mitima n'amafaranga mu ikofi Imana ikomeze barinde ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye